Shiyeh Ningu Kukusü Mlange Ampiu Akümllagho Chirugulwai Dono Kiplumi Chishi Sna Akukogla Chirugulwai Nunkins Kucho Ena Aghinilimi Alakhü Mlage Pushine Alakhü Timko Nyung Kumsum Lolo Ayagla Haku Khlak Jili Kipla Tibokonoto Moni Kumsum Lo Vekum Kaku Nikoniji Chukaku Nikhipichipunaku Tomo Aghinini Ena Tibokopus Ampiu Akümllagho Lorena He Kanda Dolaki Kini Takushu Alakhü Mlachingine Kemudian dolore nyung kumsum lo ona pichipna re Kucho shira Alakhü lalu mono Ove chiraye isna nyogusane Alakhü ngutim teblo ololom latsire O kumsum lo pe tatsire nyungo Alakhü mlailo kibushine Nyungo ele kitsishikagyu Maikyu gena lepegyu ushorglishigyu dipoko topishine ramoy Egemo akoshulhokyu Akheu atutu SBAPB Pomlanye Lorange. The Ononyo Alhumlagho pushing you gums like Akimichile Mono. Alho Zahibolo cum Sipukure, Nimo, Akümllagho should he Betalunshane. New gums I need to men at Zebolo cum Sipunsha. WSBAK Chishi WSBAK Kümlla Passage, Puku Kümlla. Like you look new to Polona Akümllagho Pipmi Lunshane. Markats a kipeu and get Chiritzo, a Rochipunglo. Pana, Panung Vilopi, Ayrihakum Slo, Ulo, and Atsakivu Pes. Pulhog Sukum Slo, Shishlo, Kunono Puluno, Baptist Shulunkin, Halvenani. Igemo Pulumo Kiuye, Kilekheve Nani. Apostle me, I catch Ricketer, Ajo, Lobdis in la. Kurengo, I'm Pune Hitoi, as a new Tsvai. Opes Jukumomi, Kuvu Shivetai. Tishanguno. No, Irish Kakutolo, Hakulupu, Sagnani. Apostle me, Kakwan Kebdi, Ajo Chiritache. Ikeu panongno pama kuno jisujalono kilemu dimipza ena kutsikevelopi azatsve ikemu pamano kochile alho nguno alo nongu golni kiuye alho zla achipikemu keno nongno grathalo worawunyung ye kiu itulu ena chulu akeno bimono amlavai kiu shibekeno Ti Itoli to me comes no, Alho Shiyeh Akeu, Panong ye, Pama Rimil Kipu, Lakahaveno, Allow Kichive Pz, Pepuve. And I shall shire, Romius, I can't shire, I wrote Chiribdi. Imaye, Panong ye Kishano, Panona Puluchemoku, Lao, Kupupenia, Unica, and Panong ye Kishano. Ili Likali Chilumpi Keri Pulnikia Kuanano Asheshumukeloye Kishano Panongye Chilunikia Atsapemi Pumokeloye Kishano Panongye Asheshunikia Die Ishi Yepaketoi Atsakivu Sheshuchekimi Pukuye Kiutoi Jukivikelae Alhono I can you Rikumodolo, Nivukhu, Akimichile. Ayakakum Slo Ulo, Ena, Atsakivu Pes Vekpalo Shipke. Ayakakum Slo Ebaguye, Adili Ebamoy, Kuplimko. Ikemukile, Kilemo,
ishibenge ayakha kumsla nyungye ayege choku kumslo na alho shepeshulwan ma ju kumomiye asautu kumlami juda kumomi ninghoke alho no bikiu ya kuko pese o khbesi khbesi alho zamtagimlo akvu shive zai shibe khakulu pusri benge moedibo khkhhlwani ma moedibo khkhhlwani ma jisgli pese ktsgevlo bi lakhami shamoma Peter Pagolo, Timi Pamana, Atsaki view best Piklai to Kila. Just a pesicile mutim villa Piccolo be Lakhake. No it from Kolunga Moma, Kuplimko. It's now homeland Chilorai Kulo. Ningo, Alho Gila Rupkubs, Bogukumla, I recana just see it Pocalore, Atsaki view po vessel to the Masakirona Miraculo. Near. Ikiboye, Kukuho, Kiu Kemit Boki Mirilla, Miripukulanga. Alho Tsala Atsaki view Piklai Regimi Pukuye, Kiu the Juvikalai. Alho no Kiu Mujuve Pipi Pamo Gemo, Patsaki view Jisia Haklu Gepi, Kutsushikachi Gimi, Tipakopukuye Juvepike. No ye. Chiona popi sharmolve gemo. Alakhü jillana kumlai polo kut bokulo jurgela ning pukuye alhoye jurvere itul nange. Alho tim ko isna ning alhom lange WSBAK na pukupa akapshibze akuko kumsleshi pulpit extension alhom la kulesna. Let's go churjure ningo alhom lai lo kipushine. Ningo utlaki akoshi Aghinilimi. Alho Shiyeh. Alho Shiyeh. Alho Akimillagho. Shigim Tegu and a Shiyeh Gijabes Ogiz Lakhetsai. Alho Akimillagho. Ayakagumsla. Ashayagumslo. Kill him. Otsape Vekpana Jisia Haglu Gepi. I shall slow a bit. No, not go la. Giblim Kolawas at Ske. WSBAK Kukuho. This Sümi Kulo hanging in the gums below at Sape. And as I could see Hippocola lookum Sishilono. I hello such Mlana Kimi. I hello Kucho Jisike. Hakulu ho Yejisilke Epim Tana Kimilo. Nilokum Sibu. Kill muchobsum thank you, Lord. You look sits law. I'm pure. No, ya color. Jugumilo, Akvushivake, and no Panum Lao Hagul, but both Saganke, Epi, Otsana, Akgo law, Guplimim Kolo, Tipokopes as a zwei. You let take a hand and you could go, yeah. Jugumilo, ask him Lamia to come Lamilo. Hagulupus Relange Maganan Puni Puletare, Akapulvechona Tipoco Chezul Kepushire, Nolom Latspene, and beauty so. Otsana Pique Otsakivivek Pachigimie, up Kujuve Pique. Nico Boyo Gisla, Juvikukul Hotslo. Niki Boyo Gisla, Juvikukul Hotslo. And then you little here, Ogisla, Jikirle Pushi, Itulbello. And the tissue linguye. As I give Vilkum la Hippocolacum Sipkulcu, Hippocolo, good book at Castle Q, Hippocola in Kubkulcu, and a Hippocum la Lecholucuno, Ogisla Juvil Nunke. I'm Pew, Sna, you could call Kik Mona, Kimo, WSBAK go Kijahi Sna, Buku Uno, Aho, Akaposhan, Kohangan, Cum Zipolo, Atsa Hippocolo, cum Sipkulpelo. Yung pelo ikirik modola mirul kepu lokatsi kapesin sana ampio kuto kitilo age pushire ninga ko ko pe tatsena ke matsi benke shigim tigu beso tsere jesu ni khaglu jalo na khanjuni kwani amen ningo alle akhanum kuktu la peke pushni adru jo ana shakau jo ye church choir ko
ene nyung hila stage long ai ko ne pikepu shini epo Akinu ro pengen ne di금 tsah abu tobz Akinu le pesi ke bu shingine Akhenum Hukuthu Shiyeh vilo pikepu tsahani Alakhü Kucho kighini Ili anga kulore khapus al hoqa que vejono al ki bishi huktu kümlla do be tal vekolo ambia al bela new passion comme ratsi penye digons ashes foshi kimti akamlo khalwes penke kusani shele shire Akümllagho kighini Inoli Itoli Chishi assistant prayer Convener Akümllagho khasire veki tikao Inoli plenere ikona Akümllagho kighini shispenge Inoli kusani Alakhü Akhekinen lozin laki. Ampuna pihani kivitsu
shalomana ampiremu Chishi regunom lakeu Kumse pano kumgatse lani Nivukinamomi kepinamu Niuakiviu pepatselo Akishetskeu lajukelo Alolo kiphu likishilo Akimichile Aghinilimi kiu bimu Akighini Chishi regunom lakeu Kumse pano kumgatse lani Nivukinamomi kepinamu Niuakiviu pepatselo Tsala obeani tsukuzcha Akümllagho no pejuni Tipahu tsalalo kolokhini Kivikum milau alho shokhi Chishi regunom lakeu Kumse pano kumgatse lani Nivukinamomi kepinamu Niuakiviu pepatselo Akimichile kümlla bisa yalo Inoli plane go WSBAK Tüghakhani Why Hukuthu aye and family Akimichile ha National Science Day lo kadonki namkubdi Akukholo atu shulkyo lo chirisaya alhumlani Leno en kati Gari renguno Akighini shitsipeni pinke Kukuho law Akimllagho anye Gari number NL07H3929 Inoni kheto Chishi view aki shikhilu gyo renguno alhoshikim anye ena suksho Aghinilagho anye scholarship Itoli gyo ino hokiwi Jimo
model kolani shigimti. Akümllagho shino Inaqhe shivini. Pulhabujula ni kubun kimye ni khuju gi ni biu jis akibiu. Sikumsa agigihu kumse pes ogizla khazani. Ambiu no atla kibi atkhodo kibi awla kibi. Alhutim gum gatsna hibayagla gum lapsajagna. Putu Alakhü khajanamu khajanamu. Ambiu gi kimya sukshona kumse khatu jamjo satsana. Veagol puzo ojiniki okim tekilegna omlal beki golo. Putu dana agikyu khemi. Ambiu alho. Kamino jigla sajalakiye oge ebine pes ojinikile srewa. Bijepiri tiboko pes ozla srewa. Ena akialone itulugyu kagiyaz pes ojinikile srewa. Akümllagho kije khaswa gena. Alho no panang umle itanye. Putu dana gyulone itulu puzna. Amlo kike amlo ne pega puzna umla wagena. Kamna kisikini ganguna. Kamna bek sa thokha ganguna la khakhsipini ke ganguna. Mai tage ampiu jissa. Tu khona alho sas. No ampiu alho sas kupchapu. Ini Akümllagho hibo bes abola sikyak logila alho ye Akümllagho hibo khilsipeni ke pena. Akümllagho bes obola swage ampiu no ne tulwa. Ide hilihe İki peşiri aje pisive gülo. Ambiuno ne itulvage. Akümllagho hibo kumtsenina ajaje kumtse pesovlep mo pinamu. Ambiuno ne itulvage gongno iki Akümllagho hibo kumtse. Gyu agimiche khebzu obila laju inikhuwage na. Ambiuno hibo kumtsla kumgatsi peni shanye. Akümllagho hibo khabes. O khaje gigla sgwage ambiuno ne itulvage gongno. Timimlolo na. Kyo bes otswagena tibo gkama shajitle gapes no alho timi gamtse gamgatse penye shanye agini bo khaksve gyula ampi alhona panon gamgatse penye eno Akümllagho hibo ko bes o gamla buguna pe tha ena pe menke ampi ona lo kts gapes tsena o tim ko belene ge kuto go shiri githegi shino o gamla blog ga pho yibe bo go ga shagam la wol penke Ambiuna Akümllagho hibo gumtse ikhilutna kumgatsi penke nyembiu jisse jalana ni pun lovla khinjin khanye amen aloshe Chash khod ko vejono Akimichile chulvenya atopes pano kotsani. Ning is not a panic to Akümllagho, African American spiritual Akümllagho. Every time I feel the spirit, I will pray. Epkitibo panic to ani. Alekyu hipo African me lakishani. Egepaya pana alhipo yekyu pana ishi pepe. Inaqhe jekyu ampuno na. Inoko akirin sharigena ni rimerke ni hekeje egemo pana kije ni hekhe ni rimerke gena. DJ na lo vila akirin shinchikebi. Pana chipila bega alhipo besa akuplim kumtse kumatsin shani. Looked all around me, it looked so fine, till I asked my Lord if all was mine. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Yes, every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray.
Northern river is chilly and cold. It chills the body, but not the soul. There ain't but one train upon this train. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Yes, every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Yes, every time I feel the Spirit moving in my heart, yes, I Akheu kighini shilwe penge ino Hukato Sümi Akheu Kucho. Ado kivi pesni pastors dani. Hibo khila apunun be to la kimi la kino ala put hospensani. Hibo khila march khila na apunun be to la kimi. Kum kaya oh apun sala bangibi. Shigimti titla put hosane. Hibo khila dagi glakupu wedding anniversary sha kimi. Wedding anniversary sala to la kimi hibo khila. Gaspini Hibodolo Okümlla Alhunor Okümlla ala daga kitla akchukula khala no chukep kuba zagaye utlaki o ala da utlaki but hospensani promotion itulgyu agaye kunala Hibodolo ya loshe magapin TLW True Love Waits pledge card lupa kimi igaga utlaki no ala but hospensani Gaspini. Ibo dulu tadi CBS ko exam sa kan yu kunala exam sa kim ko iraga ya utlaki no ala put hospensani. CBS la. Okay. Ningo amlo ki qishalo ki shao ku ki jebes panong kum gasni. Alo no kum se kum gaspini shikim ti qavets. Ino ning kum se ko shiri akirin shivini. Akhipu ajikipi ajikushino chitoi ajikiu ni balho ni khe ni shi ni gung kums oke no ni plus no ni kekto no ni jukto no ni sas kha chi ni ke gong no nyung ye alo ki wisha chine isna no akim chetsala hebo be so tim ko kum gatsana Ni bilenere o kim techniki bu sere bza kapulum qogolono ishi Hutu omla o sasuko bo sho o kim gatsu benike rono no shado kivinitske oshki mitane isna nimlo ki qishane ambia lo no hibo khilona ayigilo oshki mihilona qirzupu kimi apunu sala tola kimi qokum sikhre no oshki mitane Alhuno, panong kutu jom jo sese iritsana, atala hipo, akihipo panong ushulbeke. Hitoi, alhu sukshogi kime kolono, irini kium pelagi, ala kivishi kharen atalit bokohu, o sulbinike, kekemra panong show besanye. Ampia lo no, kemra sana atna kivi tulbuza, kelakupu shulkyu, kelakupu sala hipo kilana. Oshala kimi ko kum sekhreng no no shigimiti beso osanye ampia lo no panogolo khabz panogolo panalakjes panong sakjo shiske chono ena panong kumga ske chono atsala hipohu panong ushulpeke
안뼈 오시기미테레 아키보볼 기부시르노 보는 그 마스비니 이그니 기움 별로게 히토이다가로케 비시알호노 이시니 기메스케 비 오시기미틸 베니케 호노노 그 마슬로 비네티고 오시기미타네 알호노 물라이타 기우 라글라 알라가 젤라나 니 기미사치니케 디미크노코 히보킬라 안비노 베기우 킬라 Akümllagho no kipeu sikena. Panom khiung no Shiyeh shigim tikebes otsanye. Alho no kepi, alho kutulo. Alho lotpo khabubza. Alho no kiu lagla. Khakheba nigena tpo lagla na Kucho shena. Alho gihul peni. Igni kiu lo hito ikto moitagno no. Mlaita kiu lagla. Khakhebes kmatsana khakhes peni gihu. Nyuti mko no olo nikirni sikhanye. Kucho gimeye kya kuluke ebi. True love waits pledge card lupai kimi lotopim lotili mqa. Azmlul hoksa adawlaki hoksa tiqil hoksa ibqoloda. Manong pexbekhetsa naloku tulo. Ye niye ashaqi bo lupai nike alho netelana nyaki miteshibz alho no ku kititskiu salatpo. Iushena nyaki mtekla kushinike ebi. Tushaki kighini shiba gyuhu aloko thola chala tipo kumsulono Hukuthu pekju taga saitan mukal chalana no panong peksus beni olote miktami pledge card bagamo pinamo Akimichile khana alhos kumsalana khana alho no kutotskiu salat pohu kumga salat pohu panong ushil beni ke Nivukhu hobo chalo ntian ko khbes olo gelektisa anye isna alho ti mukal amla kumslagi shena Ashi angu ime kimi ko no nim loksa shiri ozlera nye hami aks zalanga ni hamiye shigibi pusisa gbulwe chono agtau chikimre anye hamiya kilonga nye alho isna nyung na panang kumslani new senior pastor Reverend Dr. Zatke Rachel aykugi kitula kupna ayku shibuzis isna nyungolo Kolojim lava, ki muni kighini besupu zani, ki terenono, onu Akheu, loko no lves buzze, igni kilo hitoi, auge leshi, nyungoloko boshilono oshikim tilbenike, nono ownership visbeni, ag sajilik de dana zagabeng wananye, ag gumsik slona zagabeng wananye, amlerime gks na zagabesung wananye, agibolo, sagyu yokumoikemo, agibolo akskuto maanye. Kidim lagu kumlagyu kesanya, asalum lagyu kesanya, akhokiru shimlagyu kesanya, Kucho shimlagyu kesanya. Hibokoya samo kimo, apiboya samo kimo, agkumsalo kikmo sagyu kibokto maagnan psake. Alho hibokolo no nyungu kukhapespeni, ampiuno odim kumsumlo psaspeni ke no oshkimitani. Alho kuko, zilena kutsukubna vechikyu. Zilena, timi kichikhive chikyu, timblana shik thigve chikyu, asal hoksa, tibokopis nikilla ilonlo sakyu, alho zanet bakam sushikim tevesanye. Akhukubushu, ashaj gibes otim gokum ratsana, kilekle chep namo, akbulve chono, ojgvuk khul gibushirno kum rats, benikirono okinjane. Hibodola dialogto mono, itares besila, Tüghakhani Kukuho, Akheu katsga, amlop tebesno, ntianlo kumratsbzo. Ajaji kivishiri, tokulu, itulbeni gihono, kuputzlo be oshkimitane. Agugo cholo, kiskinimi, loginimi, chimeme samemi kumlomirimi, avec samiato kami, kije hakanigana panong kumslane. Alho, Bible ishin nujgula killa, no yogo nakum doshiri, o shiluk sama avec sami, achimia samia amiru. Timtiboko hukodonya dalno sakine. Timtiboko chipiu skhalvesna sakine. Epi otsanokto mugutkiu anigihu. Alho timkoblana timtiboko kimek timtiboko hakhe. Timtiboko shigum tol kibu shignono. Kupulim ko kumratspini ena. O shobukana. O kupuni rikela alho no ishi kimet singebi. O kupukini kimenon allow shi o timtiboko klabe pespini gerono. Anang khbesno obukla khevani. New missionary keviho. Ite agugo hosko shere atakviu shepe, shiche gyulo,
al ho no lo mo kyu ke mo kyu nai mo kyu ka be spa sbz ba have na kimi akzla ti za kimi al ho atsa ki be s tim ti boko akvulagla saiglu ki bu she no pa be tasbini ba olom la kha kim ko be tasbini ki ho no no pa kam ga slo bin ti oshkimite sna ningu ke bulmi kam zge kum sumla ki mi la ki jibza sajli boko be s olos khwa ki ho no ne ki mi yek tsana ikils coach la zge kam ga tasbini nimbiu jis jalana ba olom la khinjini khwane amen Bible kiphi Ili Likali T achumi Kucho SBAPB ke kusani Akbola Jesus ke Alakhü shikil bani. Ishi na Kucho yesipini shakiu ye Lusaqhi do pungu ajo kutulono ajo zogotolo. Jisuno ashuka lakilo ilo. Ties Simon shuka share. Ike pavilo ashuka amkulono kitila tuplo lopi inju. Pano ashukalo ikano timiko kutsu. Pano atsakipi tavekitiu Simon vilopi. Azukutho kudau ashuka tuhasulo. Eno nongu kameko veselo. Simon no kochlepi. Kutsu chekiu ning no putotsu Chishi imejua kemu akavem lai. Ikemu otalono ino akameko vesujuni. Panong na tishuju kelauye aka kumzapu shi kuzulu. Ano akameko ihuwun chere. Shkimti. Shikim tigyo bes isna akapul vejona alhatan akapul siskete awla kiphi kul vetskim kam tu shalo bela kam gatsi penye shele shire isna jukivina nom la vetskim qalo shikim tigyo bes zayo ye awlo ko to panong le hetwe awlo jukvu shire jukivi shire achne kile hetwe mlat tegyolo awlo bela isna re panong le hetwe awlo jukvu shiveskyolo panong shalo bela awlo kam gatsi penye Iti alhotsa atsapiu ino nikhi ajumi pastor SBC dipupara Kukuho. Nyungkem tsa amlo ki alona akirin shire alhotsa chilke pushne ibu shikimti akshaka kutolo new pastor belnere ashaka shibes benje pa khanjani adopes new pastor zani. Aghinilimi atsa kipeu apal ho pungala ka Jehova akshagi ki shakhiu sakam tsepeso tsani okikime ki jeronglo no shkimti aya khazmla daglo ki gono aik sadolo namu ampeu nin pesa ki vela ki pas bz pele isno jelana ches aku koi bolo chegel pe ki oshkimti ani ampek shozu kuna gena vechono o khaklu sitsani pala chulpeke Shiyeh nza shani Shiyeh nzala shani ene Shiyeh naktamilo piu masaki bishanke sina ningo WSBAK vechono mission kapripo shipu mission geli kaptsanyak to akilo alhono nimlo ki khakhetsa ene nyung shikum tagle vecho nikaplo ikhikum tolono nono pichebe ba gyu kamla alom la khwage pekholo gam lol benke alhogun kimte gni khjuslopi jisu jalana pavla khanjin kwani amen Alakhü Akheu ampeol ho shikimtani atsalahibo alhono nyung kam atsubo isna ni prana bazar ko kolo alhoti mi kaplemi kijena alhom lanke ampeu chekla chase logol wagana kam tslau ni simbaptiza ko dipuparla achnyemi ana kaplem kamsu ko kamapetha nongolo sirtsani agi giwa kivya khobes akukoi polo new senior pastor
Reverend Dr. Zatke Rochil, ane tagi pagolo achinemi, anom lakha kimiko kumtslo agigiutsani, WSBAK na, akapo shizanamu, nongno, adoipoko kiebesin smaye, irel gebu, anong sasukshol gebu shimun jekemu, panongno, ako bushi alo gebushi, atzalahibolo, alo zabesi nong zakoloja gebushi agiu, achko kiviko ale tulgela ina juvinges khobese katam gi ho gitsulgetui akache kire bopese ikamatsike panong gamtse shikimtani sina huktulo new pastor na vegetui WSBAK nam pela akimchik polaki ko haji gut boye mission sande anati mission pavechona ko poshpu ko hajini ambebo lage area keklana pastor ko Akugo lakina laki khajuklebz mission hibo pes kaplem qom lokums Hukuthu Hukato benge Hukuthu benge akapashena Akümllagho akugo akigje skule bela isi nongole gulbeke egono ilok vishirani akugo iboye egono kije kuko laki punna kumsi jeguye WSBAK la Dimapur area la akugo egono Chukumagai Pispo, a Hulu Pispo, Tulchegu, Akukoibo Rikege, Kehu Akukoibo law, Alhoko, new Reverend Dr. Zatke Rochil Nasas, Alhokem Kivito, Monongolo Putsupu, Alokivishipanong, non lojachini, Alhota, Kupuknoshi, Kenny, Akahejon, Nongo, lojachinge, Shiyeh, Mission Sandesha in Yolono. Hukato ne tage banongno alhotsa tishi nong sas kasajana bz mission zala puagyu kamlahi bolo shikum doglege haktoglege nong sas sajingi bikum spigan assa chluagyu toi iringyu sandele tage mission secretary ne shanyeshpani WSBAK kimji ambe bolo kakana alhojguf bushine shipyuno WSBAK kimji spepange Wujigyu Tüghakhani zalala na pane gibz alogi bushinyung vela pinani taglo na nyeshie gitila vem khvege to ishibz nyung lut nyung kibo ena akuko lo pugyu kumlahibo lo shikum doglere haktoglere tishi pivena iringyu Tüghakhani zalala na insakpeu Reverend of Shebela gana aki kishi take WSBAK gili ena WSBAK na mlalo agyu WSBAK kumlap sajagiz lagi poko kamts nong saji nong sasuk sajekleri kohornang gebi nyegono akapul shani mission hibo kamlaye nyungkuno chimlagi wangya mission hibo kamlala nyungkuno chosno mlajmo gyawangya mission kamla hibo gili alhozala jubkono akakzimna niksigyokono chimlagi wangya nyungkam tsna mission hibo yekyugena mission hibo yekushem lama sagena Mishini boye kiu ranglo lama ye sagena kiu gola nom lalungena ampengno akaksim laki kumopo timijeli kumtsina alo zaibo pesenyum kutishkave kimpunyungye kutivi kimshivage atzaiboye puye atzaktekmo puyni shiga gyuri ulokodo nongno chimlagyu puagyu kumlala tsavibe kumlala atzakta ku gela kabesu nong vilo pinge golo ni gagyum kumo aye khaktaw ye ashaye ktamiye naga mirla ashayek tamie kutei mission kumlamlalan timikishi toange net po kapes nong sasaki miringe golonam kumo bu WSBAK ye ampel hotsin pung jubil shivekyu association laki shivapo ningu prana bazara kuko shagna ni dipupar kuko shagna mo WSBAK kholo kix kuko laki shipo ampeji WSBAK na alha kutono anka kutono ningu kono kukutolge na kumtsibeset levesipo mission kumlaje to tem la survage ni nganglo na akte kumoy ni nganglo na tsaiboye akte tsa kumoy ni nganglo na aktsiboye akte kutsi kumoy kebo khajkanla kha yulo timna akbul khlana thonim lana akbul khla lotsulogum lavepo ashik kumsugolona akukolo kiksim shiba yugolalo ulkina kablim shibu mission kumlablay bola bishib kujubu Khuve puluve benabaye tim regulo no
akibo ganglo na kwa ganglo mission kumlai bo ya amokola ke to kumsu ve gaji ham ye mission kumlai bo ye skasli wala no kumsigula khaji lo kumlagem ta chilo va ke ampatsi ke ta nga lo kumla shagam ta weta kulo kumsilo mo vanda ta tsmongena pasim ko zugjo tsingena ampatsi ba nga ga na lo kumla shangemo nilolo aung kimteno impela shibensha yutpo kipe kulkyo hakte yutpo kahana lo kumla sha yutpo ye alho kumga ygun gyo gonok so tsigene kema kumla bo ye sakasil kumlagmo mission kumlamla jagi bo ye ampela mission sande ko hopo envelope ning khabatsana otu khavetle ko kumsulgena ko agigena nikbono kutolkyu campus siva gut podol kikmo ko ha ge zalala kumlago khava gut pol kikmo kemo mission kumla bo ye nakha ge tivla akhutivla pichebe gyu kumla bemakhots gyu kumla bo namlang ge zai and here kaplim kum tsanglo no and Christo ko kum tsanglo no atsa yegi ba shikashi mojuk tolo atsa ke vibo pese piklangyu ampe Jesus Christo no bemokhonyung tsibe ba gyu kumla ke evangelist Billy Graham na kuye mission hipo ye no ampe Jesus Christo ko khvecho awoche kivlaki gift awoche kivlaki shiri okhla sagzke no tipo mchelu ene itivege to itehiye nono mchel vigit po kabe ktam bela mchel benke awoche to bu ktam tsloshi hiye kum sana alhono an Jesus Christo vechono khakul punlo sgitspo mbela akzib kumu yu khlana akzib khshilpu kungala ulkepu lajbut po pese insana mbela kunga gdom shulpenke Jesus Christo vechono po inskiu ampeu jisna apnu ipuge toi niginong puanye ishibe nono chilvege toi ovechono ktam bela chilpelo nono ktam lo no chilge toi eno ktam lo no chilvepo kunga glim jelvepo khaklu yiku geret poi tivepo khaklu Jesus Christo yiku geret poi tivepo nono kunga lo nyeye kaplum shena chikle lopo kunga lo nyu gelu ta ga toi khugela lakhi tim ktami pahavenyek to agyu kungaves venyek to agyu pela itibenge omukhogene oshogene apnu bubunye apukumlene po shupuvege to iteye no nong buange nong vechono tipo mlamasai ishibe here as a katsakumlai here contribution kumlak moy kem here alhono kyu khemlana ni kumgatsubu ni khpigangena alhono kyu khemlana ni kibo sasu chengena alho ko dolo yu krakta ku gena ina khakulum jel getoi ikhemlana tim katam pelage aungu pahapa yu ena pavenyek to ayu lakhil khim sas alho le gul benke yu krakta po shipu Jesus kaplum shena mission kumlabi polo mlal masai nina katam lo no chilve getoi itagi ivecho no katam pela chilbenke nyekyu laglana mission kumlai polo chasubum mlal masai kena alo kam sit po pegege khalgemi kaplum shil masai nyungye na chom lanamu akagin bese suge machin na chom lanamu nikirin bese chobu ge machin na chom labeb namu nikikam sibese nikirtin lok sibese katam golo kut potsupo akakam sikivitsana nye chom lage mo cho tishki bavnengene ishki bavnengene amlo shikum dots akaplo shikum dots kono cheonyuk tangena kono akaplo shangena panong khaupu thobz alo yeshiklena akaplo boshipu mlachikyu kumlai nagamye October chrbungu chrdogul hotsinsinla futrolo NBC ku ko gelana missionary khadoni chrbungyushi shikpeshe shibe gichimko iga yogo yitagnan chrdogul hotsinsini October chrbunglono futrolo NBC conference ko gelana nagamye alho ganglo missionary khadoni chirpono aya kha kwa kamsla zavbe kamleba vekpanye nagam vechono shibi shibe kala khadoni kinna chirda che October mgukinla Reverend Wabang Longchari power report chikla aya kul nagam yekla denomination kumts khagala khadoni tsono kitla toygyu nagamna missionary puvegyu tibakhami kova shibi
pau report le pe pa gut poitul lot sin sin na shupe ana khadani gina na chigda chok tolo tim khadani tso kitla kibeshiri missionary pu gut po ker po ki khadani bidi de gno ida khadani jig tompi NBC Sivechono Nagam na Supegutpo, ite ampe hexakela ampe hobdits in legend. Yung Nagam na mission cum labum lagu, yung Akuko no mission cum lam lagu, Kajkanla, near mission the new department Kumokimin no Alaba, Kukolum Lagula, in the Shiktakam Sugi, Yakalebi, Nagamia number Hacharinjine. Nagamia Katani Chiritovingi, Walakina, mission cum labum lagi, to Ibishipo Tulgulaki, Koramo. Kutomono ashaye kumtsuna mission kum laibo hutsukemo alamtala na kiketa vekyu lai akivisha hukulisho hutukemo success mo vekyu missionary mi akivishi kukokidena pepugut po shimla vekut po shivangyo idegi vekyu mission fil kakhibut po lotom la vekyu ashaye katam gyuk mo bunyung kulolo nyung WSBAK lagi nyung no khwa ga phena nyung no ayega chupena ning no atagsi ami hemsipu mission fil kakhiyemo ashakala jubilski olakle ashayektam na kumza jajol vegyu king ktala ning poko tulvansi ning ye khaduni chiri puni bi ba agyu tipo number kisbu tove masagena tipo gudu pahavebz kucho isla alhoye zakikla mission hipo yikishim lama sagena tipo gudu yekitla akakamse tonye moyopo kungu galalana Asta chukul kiklana krak chekiklana Akheu kul kemlana Akighini kemlana Ningwa mission kum labom la chingyo shipi nye kan la trishi kum sujachele Sina Aghinilimi lakina Luka takveke punga joklana tsoktola lhutagla gebu shipi sva Nye sina mission kum labo kabes jisimo Peter kuma kum tsagyo tahibo la kiti le she shok bini shangyo nhưng nơi si Kukuho sipu mission cầm làm lá cứu nhưng nơi si cấp làm sipu nhị kipo sas mission cầm lấy bỏ la kết na na chosu besam lá cứu bỏ la nhưng ye kít la hình na thoni thema sangyo nhưng ye kít la hình na thok du lok thema sangyo nhưng ye ampe to them la se cái va cái mo akghla la kila azghla la kamla tivel chegyo ala kalam zano putimes vel chegyo ala ki nhưng kame vesigim la gangyo ishi binye chikam sulani Peter ye akakale gona shitsame korango akakana palote shijegim ke profession ke galel zigye panong to yung na ki kunam galel zigye remta itigem ka korango putop chotina aluche shibuti palana akakamisena khajegem timkoke akaye pucho no ge putolo no ki ulogla na vel vewa no vel chengena mel chengena tigi panong na ki vishita keme Kemo tipo zalala jisina tano ina kepas kala ikungela kizil kitipo iji toyu puto tsu akave chegemo akala kemo akamele komai jisina po itiveke abjob mo besonga agyu akala kimvel mononga agyu jisina itage tawlono Peter vilo oshka Az kutokdu taslo azlo taslo shipe ba magene kemo az kutokdu tas eno tikdu akame veslo ishibe Peter ne jisulop kyue kutsu chekyo nyungno puto tsi shi me jwa kemo ya kalakim vemla ikemo nono penge gono no ozak tsikekla neina Ashkaz kutoktu dasıp akame ve sürüne. Mşarya ye kızım takip gilebi. Inaqhe na pakve kacegim ge aizi bayına putopto itsi çekiyor izi ke ine putotsu itsi ke lakim vemla ke akşokulu isna atubabu ka akşokulu itana he akame hetsbe he akulakan ge da de kuşku kız da ben gibi pincamdan çage. Kemo Peter na jisu koşle ki kıtsı çekiyor. Otsaki klana, otsako kulki klana, nono penge, ozakitsi klana, otsaki klana ne vesu ne shibe. Kuchono az kutokdo akame thase, ashka thase, en akame vese. Bible na thopishi bisküye akana akame ikhvenge toipu,
Hukuthu akakam kitami kono panong kamet po akat po askalas ne sigu yung na Bible po itulay. Agom ko. Nal hokum lagu na tafbekum lagu na pujukum lagu po. Akhulam tiqzgat lai. Kititina. Ni gaki kishi aktogdu chelo pun kamak jo hukono. Akaki je vel ke pa la akame vesmono mission kum la sa la sa. Al hukum la yeshangemo nal hukum la shagud polo ikay kumoy permission ka improvement ka ambe chobung zuno nik bolomye atan ko jala na ranga khakin envelope lo sabu mission partner la seke ambe chobung khawtolo aranga khakin sabum lage al hukum ma ke shene tulunga Reverend Aikana otlaka kum kovla heqalebe al hoyiba hafta bojo kubzo arang chige okum atsige shino noksha Akümllagho bohloksha alokto orang sande na kharang chigil kis chenge bepkila Mission kumlahi bo to lungyu ye Kukuho shaglo akibo shaglo lut shaglo association shaglo Nyung namla gyu ibo lo nyungu mission shuka hibo az kutokdo tasik tema sangyo Nyung yan pe to mission kumlamla sogwage nyung ye WSBAK kampel hotsin pungveche sogwage Purna bazara Kukuho kampe to toish sogwage mission kumla ye korom la mojuka inatogla vegeto chimla yum kumo mla mojum kumo mla sigane Igemo alhonin belam la pensha aguye Kukuho bo belam la pensha aguye Kukuho bo lo kuplim ko kroko alhona khakets kumgats snekets akholo kono kumgats gena tibo ko belam la pensha aguye mopi no Kukuho no kibo mission shikat po az kutokdu taslo akametik du veslo inonong bela shibensha guye akaklog da khatlange kuchokchone ilo khakam lage bo tlange az bolala ina ilot la pa besa yuko isbengwa yuko hapebenge nye nong bela tla lo bencha ngebe alhonishi nyung putangyo nagam putangyo nyung kristom ko putangyo po nyung ehi nglono alhokum la mission kum la bom lange mo Ni Kukuho kemla nam lam la gyu agijin. Ni kibo kemla nam lam la vegyu agivejin. Kukusü kudo mona YouTube la follow shi chagnange Ravi Zakaria tu pana utlaga tsapkye Kukuho la kyu shep ajlo anglo Kukuho la ki ahi Kukuho la ki hi Kukuho tipo ye kibai kitoyege ne boy tulje building nam kumo Congregation nam kumo, pulpit nam kumo, play facility agunum kumo kebu mission kumlala na Kukuho tipo sheputul jenis. Kukuho tipo eki bai tuani akjalono kitoi aksono kitoi kyu kemtolo tuangena akakin na kumo building nam kumo tim kotli lo kwa kamu kumo kebu Kukuho tipo no kyu kemi mission kumlala mlala angena tipo lona ahi tul jenis be. Kukuho tipo Kucho picture as to tipo ye mission kumla vechone tul jenis be. Ishaye nyung na mission kumlam pe to tem mlasisi ga gulo agil to tema sagiba ngyo nyung mission gli tan mission kumla ye tani tiket sigiba mlagem la ga pimpe ke chosono mlasisi ga gemo nyung mission statement iulu te khlo ikibolo ana Kukuho mission shukpe mission hibo to lunge mission hibo alhona za tsbeba gi bo shukpinge holono new mission statement Jukchonya tsekebu new statement shibe khana nyung ot pa khamna na agil tuk tema sangyo isibi lakin yechi nyung shukum to glenshan aya khala te egono largest company kumza bangem ite egono success company kuma egono success sagyo lakin Google and lakin Amazon Keting gumtsre tenge Google na nyung gumtsu tuition master. Lai. Ko aves ge auto pavle jul gu banywa. Amazon na kati phone sheboard sheba ni khala la pesa bo scoti na to shika na ni ba khala nol van. Company hikma ite aye khala gumtsu golo igono success agyu to agyu aka kinya kamza ke bo shito bo pano mission ba success agyu. Kamo mission statement Amazon mission statement to be in a kimem on a Pacific and black expansion.
to be earth most customer centric company. Hutun pilananye mission ipo company ba kakin jo no pano statement atro panana yipe khiju. Na company ba kakin jo kila aye kala kem solo customer akicho hetsu ashin ishibit pona pano mission statement chipu company hutu. Kucho no mo Shiyeh tipo tola gyung no tulai. Itehi Google no mission statement to organize the world in information and make it universally accessible and useful. Hikma company hikma mission statement hi ponyung tulai. Ayegla nyung no asatu kumlam ke pana yaul hum tagem ke kugela pinyung ye jun khejuk na tagyu mamu pana no kwala shag nyung no WhatsApp la viral videos ko tul gyol kala jun khajing. Am peo Jesu Christo kugelam tagemi khakulu kugelam tagemi timbapo pano company laki successiving gyolo mission statement kutopo agil kutono jukchonya tsekepu shukpesh pekena akimjit po shukpepu mlagi kala tolo agaye. Nyung keblem na kucho keblem shipo akbul gananut po no la khapono. Niku ko ye mom niki boye alhona za katsibo shukpu singya holono nyung ye akabri po nyu niki bo mission jukchonya tsipo niku ko mission statement ne po ishipi kebu mlaye nyung ye alhokum lay po ye kyu ku shagna mo tolun ptsai Peter na ampe jusuflo eka image bhava ge mi zala shish bhava ge mo oza katslana no kiche sa ge ugdo no ule ba ge ugdo no vesuj le ba ge ugdo o kullono oza katslana na shijne shipu akamevesike nye mishin kumla sha ngemo ni ushiza ni kirti ni lokatsu ni waka nya ge sholki pukbe mlamomo kemo Peter khlana ni tula ge ampeono ngibopela ipela akuko hibopela Kigdo kiwala kiwala namla benchangena. Ak mission shikatpo kigdo thasa so benchangena. Alho vilen jupu alho zakti kiklana. Alho kapur kiklana. Mlaye tokulu shilnenge. Nye atsa anye titpo laki tonyek tema sai. Mission kumlay bola nyungye mission shikaipo itake az kutokdo thasa tema sangyo. Akame az kutokdo vesik tema sangyo. Akala lanki ilgyo logik mavai. Az kırkla ilki logik ma vakemo az kutokdu ilo ma sangyo shibi atani titpato la kipesi shi nyung shukum taglelani apostole sake do laki ajota chala nyung nam pa tsa tsebo kagajin Great Commission azakatsagjo ke jisna khisle trovebzu atslo vingezla akopem kovlo kishlebete non ye Jerusalem kighini non ye Jerusalem pekevnyonye akin shagnyonye pukona aungim tenong so ikuingena aungim tenong so koveke tonong na akai tulenge ketit kononong no Jerusalem longo Judea longo Samaria longo ayer shekchiktolo ayer shekaktolo nongno ishepem shinanye shibi azat bobe ampat zinywa tsaibo kagachini Keba tsaibo nyung ne ship mission gilikra gulo atsaibo bese mission lo shop kuma sa gula ki shok meri kuptal masa gula ki agya ya niku ko no niki bono mission kumlala success singe ono to kulutulunge apakalunge baba ki hunkhalunge poya atorshi ahungim tena nikhalam la pagmasa ahungim tena nikibe kul pagmasa ahungim tena niku ko hakte pagmasa ahungim tena nimlo kibe kulongno tit kono tonen geno Akopem ko yampe jisukolo chekeni shi angwaga khapuche tono ampe go le khweka tono ke bo jisre bana ulep ke akamlai bo shimpla no ngwaga nyonye ahungim te tul mo yugdolo no ngolo ke ba ahungim te no soy go get khawno nong yetit khawno akamlai bom la lo shi keblem ko kom ko al hukum la nyung nom la chi ku mission kum lam la chi ku Kona hongkim tele lo mpe tawepo nyumlo putsawepo a hongkim tele nilkin krapes nikum lapsa je ku gene po nikcho veket kauye ampe atske mopo akhatz
Akümllagho ibo no ikümllagho saje bagyo azkızkanım la venengem. No kono azakıtsikiklana WSBAK yeklapilgi kiklana açım kono nivlo tslobgi kiklana akukolo digon kono asala kije kiklana kıplım şingena. Anga venengine. Al hükümla şağımta çlova gebgi dikçilene pego venengi. Keman pöjisine pküye ahun kimte pare killo. Ahun kimte belong pe tapelo. Akümllagho bomlangi ono. Ahun kimte는 농 소유 고개터는 게 사마리아 제루살렘고 사마리아고 유대고 아야스 흑돌로 농에 이금람라마사게 시베 제루살렘에 노골로 그미노 딤롬랄레시베 농노 그치기메베 하게미 유대에 노자클라 노프스글라 코노사스 흑메 카봉왕게네 보컬롬랄로 사마리아에 팀네 기저모 게미 파나치비우 가게미 팀 디보코 사스 팀 디보코로 아차기비 페시픽라로 에노 아이어 샤카토로 셸리 파스나 바게토이 암페우나 키뇨 아이글레 모직토로 팀금 스펠라 암페우 지수 크리스토 키우게데 포 출뱅게 부갑자금 라치게토이 아금레 범란규히에 그플림 금스흥로노 베마코게토노 아마코쿠모게 피체베스큐 니랑로노 히에 시마사규 뿌니랑로노 히에 남라마에 코노놈란갸 정로노 미신 금라이보예 알호노 피체베스큐 금랍즈 미신 금라이보예 이신은 남라마에 이신은 남라벤 다운 베마에 이신은 다운 벨라 금라바시보글리 티베마에 이고 클라나샤가 시베닉도 아니 에너니알 홀로나 페시 시베닉도 아니 kiphi ishinan dangulo vilo bana khwajla pisislo kushe mishini bo shimas agena kushe mishini bola kitna mas agena lai kushe mishini bola kitna bu mla chama sagena po intanu vile pimas agwane timlaki paul tribib kene biguno agbola kila ina paza shibukha agulo ikmlab sajeye itanu vile noya kumlai bo shimas saiba mlama sagebi panong sikavengu kichevesingu polchuk mogemu itan lukovla panong yakishena mission kumla boy bolo kitna pesam lama sagene posh kangu kumlab keshibe alhono impela akibola kila paza shapegulo nakyu lagla na alho kumlam langena mission kumla lakisha alho kumla la chosbem langena nakhavege thorin dan pela ipno shichage zana shichage ipno ne zana khagen nivlo hipolo chosmem la lepchege la hiye tikhli ampiona kinyer mojuktolo akamlai boye pichebesku kumlagine jolono nyungye khagelano mlalge bushagelano mlange zagatono tiveget khauno kaveget khauno mlanamu akhibonagjuge tie khagelanam lagi pa mogesha yatsapi aketo ko je chigla lote tulguye kitimi eglo ye mlai thayu ka kumsikyo ka akirtalok tsi ka enono yet lau jinge shibe ni wa jobu tibenya khaji kim tim khoge alona kha ko puyo na ko budo hibo besenyun kmatsike hibo dolono alho renglono kiumlal ke bushangen ni ri ga tikisha alho kumlamlalpu alho ni khibo piritsigyu alhone ikmratsigyu alhone sasikhigayu alhone isikhegu polo ideshio alhojeranglono ivechono pahabagi mungsasa alhole gulke kyutei akkamaga asa chukullo shilipithagu sa chukullo akukoi boye mission fil alzakte asrepe alzakte penke abatange jonyok tani beril tani basa chulge egon actionong tani enonong shikimtani ni de pupara kukoge nong suza chilona nyung ram be bolono nyung ra ka pot po shoje de pupara kukoye mission board ka khabo mission kumlala chosbem lagyu kan kanam bem kubung jubli shiba kemi shiktolo nikta shin nyulza nyulche kutono mission kumla bam lagyu ka am be bolo ina panong vilo kyu ku sharna munyye asa theva ye jerusalem lagi Judea lagi Samaria lagi mlagi bagi biteye ayer sekch lagi mlama sagib de bagi olono nyung am pebula ka poshne bena nyung ye ak po ihuloki haktik le bu nyung sasi chichi
ampe bolo no tubzu dipubar akukolo kuplimi tim loch kijangena kumtsu ampe punghanglo no jisrangna tsalala kalaki 1 rupee a day for Jesus epu project vocational launch ba niki bolo tim bidera ya tsalala kabidi butbo kapes mission partner mak khabza tishana nyungge al chakut al zakte yun asiye yikte yuni binwa kapshan church workers kijangena kumtsu bana kolelo ampe ktumla na pungna nam lagadolo akhlaqalo pung mission na katnani aku kolo department kumtsu akhlapano department no offering like kapes mission department na singishi general akaposhibu hiya nong shi jomo gito nong vla pa moge kebo inokshia taibo blange bena ba nyungye mission hibo ye kuptsiklebum na chikyu kumlage hiya kitna na au kusne na mlachikyu kumlage jawlono nyungye khagut bopu aku koibo na kapo kivisha gulo action nong tsage khagut bono tishibu mission kumlaibo alo pe kha benge nyesna nong shikum to tsani naga gin tsvage toi nve chona na gats bugit bono katamna khakulu tsulage toi nyampuri kuzori atsika ploi kulgemi khakulu tulgemi kaplum shulmasa aka gin ki bes zvebu ndoni zlki zvebu niuku agena kumtse besem lavepo nyampoye kungalom lavena sake nyampoye khakulu tum lavena sake ina tsibuyu gat bono tim lakena kucho kaplum shilono kungalo vepu niuyom lavena sake ijelane yupisana tiket katibut katamni zkholi zuve gatevena sake ne tawlono alokum sikije shibzu akuko hipo prana bazara kuko to ikibapo mission hitepu phemla yokuno phengja nyanong khan akuko hito ikibapo mission fil kakhena phalma baya khono khono phalunja tawlono akhriboye kha gude ona akupa meksodoke burungye kha yulo ovegulo ne shiktolo aloke bushi mission kamla bamna susebapo akukolo achnyemi enonong mlakagim kablum kumsana kapo asiekte yenyepke nokta shenol hakto nyepke kiute asakeve alhona tslana piship kanong jona mlakangine tawlono hibayegla ka kini ampiona nyuvlen jigolagela ampiona nyile jigolagela nye building kije shulka nye aki kije shulka le kije shulka mokemo baba gyo hon kije khasga net pone ona khoto tawlono mission kumlai bolo ning kamsne tage au ksnya qabz lakina lake shikum doklena joge me achini tsike me achini mlage me achini akitsu biligram na ketoi ataki view gospel hipo yekum sai yekum same kebo hipo peso tim katami vlo tsinge olono akaki na vebushene shibe ina jomla namu ivechono akuko chakhasbu akirin na chakhasbu akam sikim na chakhasbu allo yeshena inna no twange putolo jolo komkumo ge tollen ge shibena shin khlana nyuti khlana mission hipo khebebe khebeza bena baye ntanli akinyo nna kavenamo nyuti khlint kavenek to ayoye hiye nikuko no shichagyu npunzana shichagyu ishibi tibor pasle lornlok tangem neshina mission kumla ba kurchovaye nikhlana kshakave bun tanli pa pasam tavegyolakla alogizla o khalbe bagyu alogizla apashegi yeshne shvagene dawlona nyungam tsna akwa khakjublo organization kumtslam lachine kelemo alhokumlake kekmgane mlamasa kemnyene nikomvla bicheke nikukolo nikibolo ntan punbe khebepo tim tanum jovegu ya chipkesha ntan ba khalo ntan ba lojilo apaukum to shives bagle binye peachine dolono ke khagut bopo alhokum laloge bushimla se gaigolo ishi dage nongno mlanyek to ayum lao chigusta chilpe go no le kivishange pokabza na tishi mlalpo kekmgashilono nyungno mlalguye WSBAK joaje nyungno kiwa rebu pesa WSBAK kuplangena tina sim joaje tina kula lo sim joaje ke hiye lakina laki kucho pesa kisnepe mlachikyu partner shena mlachikyu kumlagene tawlono eka panana shiveta tona nye palakto nyak chukla ke nye kitla ke nye gje ke nye kala ugash logo gepi claim kumsumone kemu akugo hipolo kihik simishibe ngwa gemi kumtsu ampe Jesus Christo zaksepo shikpun ke holono noye alhonyek tela ko to timke o kemla tawlono kumtsibela alo kumsishi bengi snegla gulo atsa adoksol vazagemo atsa ibo kobe sishinyung shikum to glel vani ampe alo ningam tsukum atsbene nyung otlage nyung gibis khonyene
nhưng cái bisco bên ngoài nhé mission cầm lấy bao ye ina itake pidani ni không nó tek mono quá chim la yuk mono quá mlamo yuk mono ve tham la yuk mono 이게 뭐냐면 내가 그걸로 뉴 미션 금라이보 다게 악톡도 이렇게 테마 산교 뉴 미션 슈가이보 아주 그쪽도 다섯 테마 산교 인카메 이크베 교샤 뭐뭐 아카이 고모 베 교샤 뭐뭐 냐로 금라이보 미션 금라이보 안 베토 템 라이가 바게모 아옹 김테나 닉점 제규 인로라 기베 굴규 가나 아실렌나 아리규포 카베스 티포 카베스 라이고 샤모 이스나 로자는 니블럽 교회 안 벼지스나 버컵엠 거블로 이타게는 와게뇨니 아옹 김태농 소공 저울니 쉽게 아금라이보에 딤라킴 롭자 킹야 아옹 김제가가글 그럼 또 뭐게네 저나 아옹 까금도 베조노 무즈스츠 베조노 브라나바자라 쿠코 미신슈 가이바즈 톡도 다슬로노 아옹 김태나 기베 굴게 베죠 비트르나 주스 올게도이 जिसे चलने में सोच के तो ही अल्लाह ने किचन में जागियो पापे के चौकी को लगला अब कापने कुतो में फेल पने आखिर में खवेंगे तो ही सिने फेल क्यों मिशन कमला शिल पने aku kom ko se megla naga megla Kristo chini ergi ngam pakhanam kubung shin shibagi mission kam lai bola ga nyung ye ala yem gine Shiyeh nik khlana nik bolono kipeu mission rishula ma savai nya ka kin ga betim tsibubu timye kuna gela sato kumlamie kongala ungi gilek tolva kemo nik khlana kipeu mission shula ngi mo kya ikila mistrim ko nikla akümllagho kishim ko niurent lango chekem ko ye ina khak teve kyu ina kablum shulve kyut po gili ki vij pesa amlo pibdel kyu shula nimo niye katam lom langemo niki bolo nik khlana kipeu mission rishula ma sa gi go na ko to changenye India la plaki ampem kukini class elana chigdolo Catholic Convener school la klana pise ko ke iko chigla pasi tv ke golkla Kristo chine ibo na palovepo Brahmin ke apazavlo ne Christian shivne ship kelaya apna zana kinna pahapeve akhit gozin kau court ke sipu court lo na panatovena ayeza kiklana legal kiklana pasasa klek ba baza gola kijem apna zana pakju paitu khonum papchamoy ampela kiktolo anagi bagolo chmoy zgege bazakta shizpe atolot lagim papchamoy be kempa ya atolot lagimu panong khochlemo kemo pana khigyu gola pana tsapikyu gola pa ushageli gola pa pembek pu gola pa ukitiki gola pona ashishi na Brahmin family tpola apna sas azana sasa tango kumtsina hishi gilve gemsha gaye dimishi gilve chega ye niki Christian shivinge po ampela ke dolono pana bolom kumtsi Christian shilveshbe ningye khikipie mission rishul gyugla ke shuvagene nikla ngomna nijbese niki ushageli na pana khikil gyugla ke shuvagene akwa khaye khaktom la gyugla nikbul ke chajne aung kimtenen lolo kipe kuloge mission kumlale bala chosula jinge mokena o almira tsapi kuchoye omlola khabange akom ko ashono timna khurgyol kle upers like kipesa lokumlala chosa jinge no kona aung kimtena obsal vengena aung kimtolo pire vengena no ya lokumle bala mlam lanshi samsi shuvenenge alhovila aung kimte kuslo aung kimte kala na alo heza kiklana kumle bamlalono no ikhal ke to ive chanak tam khal benke no ipchebes kyu ina kha ge golakla na ngi baba gola kelkimo ikibo ve chone khave chona khaso tsinge bi nyungam za ko shakin shene khogibsne alo she
Halachi. I'm beautiful. Akümllagho ni biche beske. Akümllagho uno. Hagi bibes. Otsakablo seringe uno. I'm burning with law. Na khenya longa vele big moy. Nik bolon hotobs. Ni hoki kagaxi bena. Kersalabalo. Agakhalo. Ayigi chukugumslo. Shekumslo. Otabes. Kutsu. Shika. Plum gemshlebi. I'm beyond as a new scare. I give you just, sir. I don't get the hay. Ili Likali T. I don't get the hay. Alakhü get like Akümllagho ni kiphu along Anikia. I'm beautiful. The New Year, October Chelo, October Mlailo, Ni Kame, New Shuka, October Tassan, October Vesabs, Veshamasayuno, it is Hinikum Lashwake. I got the Takum to the town, what's a tear. All looks the messengers of Tello. I give you just, Kakulu Gokulu, Kikimi, I'm like him, sir. Kabz. Or you know, Kim like a beginner. I'm penning Belonaki, Chishi, Nivukhu shall below. I'm Pioshkimte. Snock of it, you know. I go by make sure Sabesna, you go come what's again. I'm Piono Kashogam was a penke. I'm Piokanjani. I go break like a big game, son, Pionakam was sir. Nigga Brokshakavane Hawanike. I'll hold him 10 and come to the husband. Just like Vigilant Apoliquani. Amen.